Ćofi, šta tetoviramo danas? Bro, danas treba klijentu da istetoviram portret njegove žene, a na tom portretu treba da istetoviram portret njegove ćerke i njegovog kera. Portretception! Ovakve tetovaže su savršena prilika ako želite da se iskupite za svaki propušteni rođendan, zaboravljenu godišnjicu, ili ako ženi niste kupili ružu za 8. mart. U retkim slučajevima prašta se i prevara. Brate, da li je moguće da za 12 godina mog tetoviranja muškarci samo svoje žene tetoviraju? Nikako devojka da istetovira muškarca. Pa da uvedi u storiju apartmanu, pa ćeš vidjeti. Ima smisla. Šta da vam kažem, narode, zato i vi pravac u story apartmane ako želite da vaša žena uradi ovako lep portret na vama kao što sam i ja na njemu. Motherfucker!